Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni naw khwasi kai channel siang ba subscribe naw manta kwa ka Sherlyn Chopra panya poi kha ya urahul kanthi tangba kamtre pat ban ajaj chiao lok ka kwa ban ajaj chega kimihi bat kumjoro ban panne pansa ya ka jaj Chopra ka Sherlyn Chopra kala thau ku bor biang hakine gisngi bat hakane gasin kala pan pau ba ka kwa ban ya poi kha bat urahul kanthi habai kren bat kinong shandur ha bandra ha Mumbai ka Chopra kala manjur banya poi kha bat urahul kanthi tangba ka kwa ban bu ya ka wei ka kandon bat kata kalong ba kam kwa satia ban shimjai naulong ki nong tho ku bor ki lekali ya ka la ka tre na em banya poi kha bat urahul kanthi bat kala jubab state bha ha oi balai ngan om tre tangba ngakwa ban pene ya la ka jong ga jing aja shalade वाद अंडा ngandai poi kharo हाँ क्यों नहीं बट मैं चाहूंगी कि शादी के बाद मेरा सरनेम चोपड़ा ही रहे मैं चाहूंगी कि शादी के बाद मेरा सरनेम चोपड़ा ही रहे kai ka Sherlyn Chopra bat kai ka kerteng basisha jong ka Sherlyn Chopra bat kadai kai to menta tonginya pet khendiat shapang ka Sherlyn Chopra ka Sherlyn Chopra kadai ka Indian actress bat kadai ro ka model ka batrai ha ki Hindi film industry lakha ya ka Sherlyn Chopra ha ka khatwai trik chong mnai February chong gasnem khat khandai phrapheu saw bat lakha ya ka Sherlyn Chopra ha Hyderabad Telangkar India bat kadai ro kanong India bat manta ka shongkasa ha Hyderabad Telangana India kala lek pule ha Sunny Girl High School Hyderabad napo St. Anne College for Women's Secunderabad ukpa jongka Sherlyn Chopra udai ujoj Amitabh Chopra bat kakimi jongka pat kadai ka Susan Chopra house name R1000R kala late banship menta hakawai ka film Hindi bat tongin pe ya ki film Hindi lane kita ki film ki ba ka Sherlyn Chopra kala shimenta bat katnotali wakala de banship menta ka film banakong jong ka Sherlyn Chopra kadai ka Wendy Mobbo bat ka baar kadai University bat balai kadai Pipar bat house name R1000 Sun ka film jong ka kadai ka Time Pass Dosti Friend Forever Jawani Diwani bat how R1000 Riupat ka film jong ka kadai Something Special Naughty Boy Game but how R1000 new pat Rakib Red Swastik how R1000 Khandai Dil Bole Hadipa but how R1000 Khat Sao Kamo Sutrat 3D but how R1000 Khat Riu Waja Tumho but how R1000 Khat New Maye but R1000 Khat Pra Kamili Kine kidai ki film ba ka Sherlyn Chopra